Maki genteng lagi na salah genteng soki keng takai eto takai ke janda takai ke perabon genteng keng lok kata ada do maki genteng mun masake ada apa maki baju mun tak lem baju kan untung sambian mun lagi na genteng cek kol sangat malam tak dateng sambian tak ide tedung sekira pikiran panah bidarah tinggi pas setruk tetingak lentir bisa mikir lagi aja pulang genteng banyak yang lebur emang ada jenampian coba lagi ada apa nak boleh selaki tak ada tengkol sanga maka selaki nginep cok si bini tedung nang tenang tak ku batera bini boleh buk ya pale katang laki jawaban nak boleh para ben cak absa aburu ka ada belambek ni kau orang matau obuk ni ke buk matau obuk ni ke lambek ni keking ngiding berta saya rasa matau obuk bejeng ngabi Allah tak terima mun pah obuk lambek katun keluar mak arah hadirin mun mangken biasa dupo tak godungan reng nemu hula tapi benimpian orang mbian kan orang apa tangki mun sanya malejing mangkennya gelejer gak biasa lebur ingat lemper seken gelutali naro meletus ke atas meletus ke airnya lambak makin lagu lebur gak lambak gak jangan makin lagu lambak ni ke masuk surga jangan pegang dulu tereret jangan cium dulu tereret karena baru saja kita berkenalan mau cium soal gampang mau pegang soal mudah tapi tidak mau main-main silakan cari yang lain kan larang nyaman namun dek iya aja nih kan makin lagu masuk surga mun mungkin cak makin lagu na masuk neraka makin lagu mungkin waktuku kecil aku tak yang mungil-mungil ku sentil-sentil ku kira pentil tak taunya ada demah waktu ku tolol aku tak anak siapa mereka ku senggol-senggol ku kira botol tak taunya dardor kok ada makin lagu ada mun terus lagi masuk neraka maafal kia kok ada masuk neraka kia kok deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الآية صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, ajunan semulja Kiai Haji Khalilur Rahman Nasir sedari Pondok Pesantren Al-Husaini, ajunan Kiai Haji Syamsul Arifin, ajunan Kiai Haji Fauzi, ajunan Kiai Haji Umar Hamdan, dan seteja para kiai, seteja para guru, tak galib ajunan Kiai Bahruddin, dan seteja tokoh masyarakat, secara khusus pemangku Tisata Kungfu, juga tak galib pemangku Tisadupo, dan seteja para tokoh, para sepuh, dan seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, zuriya dari pujuk panite
sesaat mungkin hadir dak seteja ajunan betet kaula amul jaaki ben betet kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah saat semakin takdir alengki apolong asareng dalam keadaan sehat, lebih-lebih apolong kaula ajunan saat mungkin ala kotoat muka-muka kaula ben ajunan tak cuma apolongah ibatu koroken tapi sampai ke akhirat kaula ajunan pakun ipapolong dalam keadaan kenging ridho Allah. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semuljah kuste kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dintoh muka manter kaula ben ajunan saat samangkin sehadir termasuk dak ka kelompok ben golongan seefek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaatah sehingga ketika kaula ben ajunan efek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat kaula ben ajunan tak kira nyeting ben tak kira torasah dek ka panas saapoi neraka muke saka dinto bedenah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, dalam kondisi terakhir ajunan Gusti Kanjeng Nabi ketika Nabi Muhammad kak dinto hampir menjelang wafat, Nabi Muhammad kak dinto mariksani mator atanya dek kasarengah iki kak dinto malaikat Jibril. Nabi Muhammad nika kan epan supanapan katetian esaringi malaikat Jibril, bahkan Al-Quran kak dinto etronaki bitadrij kalaban berangsur-angsur selama 2 tahun kak dinto malaikat Jibril setoron naraki wahyu dak ka Nabi Muhammad. Saampuna Al-Quran lastareh, saampuna Nabi Muhammad parak seteeh, Nabi Muhammad kak dinto matur dak ka malaikat Jibril, hal tanzilu min ba'di ya Jibril. Jibril mun sengko lamate hu leku sengko la wafat kake bagi turun pole ke bumi. Mun setia kake turun keng marga ngater wahyu bada panapa bada pak pakona Allah malaikat Jibril turun dak ka Nabi Muhammad. Wa hal tanzilu min ba'di ya Jibril, mun sengko la wafat sengko la seteku leku kaki bagi pakuna turun. Jawab sareng malaikat Jibril, qala bala engki Nabi Muhammad dan kula ki bakal turun ke bumi, bahkan bani sakalian salastarina ajunan wafat dan kula bi Allah ipakun turun ke bumi sebanyak 10 kali. Untuk pada pali ayyi syai, untuk pada malaikat Jibril turun salastarina Nabi Muhammad wafat, sepertama arfa'ul barakat minal ardi, dan kula bakal turun salastarina ajunan Nabi Muhammad, dan kula bakal turun salastarina ajunan wafat. Panapa tugas dan kula bakal turun ipakun bi Allah arfa'ul barakat minal ardi, dan kula ipakon nyabut barokah dari bumi. Jadi kula ku mula ajunan ni keseta, mula ajunan wafat barokah ni bitan kula itu bukan cicit. Jadi bitan kula itu bu barokah nikah, sehingga pada akhirah barokah kak dinto tada, barokah kak dinto bumi sampai tada sekali, sehingga kiamat kak dinto datang dalam keadaan ampun barokah nikah bumi tada. Bapak Ibu hadirin, sebelum tan kula lebih lanjut dan gula bahasa barokah ni kapan apa? Karena orang banyak keliru ngerti barokah ni kemudian diturjan ni kesai kocak barokah mun beda orang munduk mulai dari ponduk dapat karo mana usaha na lancar pesen banyak tatang ke bah ngocak lemun anang madu keng oleh barokah na ponduk ko ma itu muka aju bah lancar lah ko na pesen bah banyak kula ngabala iman kak diman barokah ni kata ayokor kalaban soki. Karena mun pah kapan soki yang kep oleh barokah, kapan semelarat pah yang kui kening bela tinggi. Jadi, me kalau boleh jadi gula. Umpon percuma. Kamu mau dengan pidato sambil gua ganggu gedang. Sabah ikan tonika, dekik kapan tuju eka. Karena mun tak yabi kan beda mobil pote ni gede. Benek yang ngaberi tahu kok benek yang sebab ini kah. Nah, dekik ya kan namun tak yabi ya mobil pote kok
Allahumma sholli ala Muhammad. Terus barokah ini kenapa hadirin? Operator ihu nyuun korangi suara gula mak lihat aja lembung cik ihu nyuun patadeen saya terus segalangkong termasuk surga ben lon salun nembian mak lihat laram ibu dia ni surga ni. Kenapa saya may barokah nih berengaki barokah nih kata tiba nih cak matun ni ka repot bahwa handi beras sesak setahun ikakan tak yabi barokah aju ngubutuyul kak. Napa saya may barokah? Berengaki barokah ni. Barokah ni ka berdasar ada buah kisah ni ka. Mahiyal barokah? Al barakatu jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha wa idha hallat fil mali aktharathu wa idha hallat fil waladi aslahathu wa idha hallat fil jasadi aqwathu wa idha hallat fil umri wa idha hallat fil waqti a'marathu wa idha hallat fil qalbi as'adathu. Nika barokah. Oh ni ngartina. Kepada tak tahu namun daya nangko. Intina barokah ni kasenikah. Barokah ni ka tentara. Dari tentara na Allah. Engak napa tentara na Allah nika? Khafiyun. Tak bisa itengali kalaban tengal karena ni tentara yang tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Enya may jundun, enya may tentara keng tak kasat tengal. Lo epangki kalaban paningal. Yursilu halimay yasha. Tentara ni kaibaki ka orang sa ikasokan ni bi Allah. Tapi makilah tentara ni kata padang. Saya rasa itepani tentara ni kah. Epangki marian. Cek ni keng itepani tentara na Allah ni kah. Epakuah. Jawab na ulama. Wa idha hallat fil mali aktharathu. Mun sampai tentara bi Allah sa epasang ni kah. Entar dek katunya na sampian. Aktharathu. Tunya ni kah pas teti banyak. Keng tak langkong. Saya ko cak teti banyak ni ke beni andi pese 100 pah teti 1 juta nyopetnya mana mun dayan banyak ko dak remah tunya banyak ni ke beni pah pese na banyak tunya banyak ni ke macam-macam panafsir nabi ulama makanya Nabi Muhammad adabu laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafas orang seenya may soki ni ke beni tunya ni sesajen banyak tapi ate ni sesajen asyukur ka Allah mun sajen banyak tunya nah belum tentu sajen soki buktena orang ni ketor kadang sajen banyak tunyana sajen korang mbian mun di Avanza tro Pajero berarti miskin sampean mun di Pajero Pahtro Fortuner mbian miskin keng sampean sandi sepeda motor Supra mun parlo rantai pege etok leka keng sampean cukup alhamdulillah ti nama kela andi sepeda ning ngitung sepenting itu empat aja apa bisa emang baru andi 4 tro kadang sinumpa dan peten sepeda sepeda bu kan beda sepeda ni ketoro kadang andi banyak kayak ada kening tompak situnga potong sekokak tunga polkak su setir kebay nampak di sepeda banyak munda kening tompak ada apa makin dihitung muni tompak aja apa bayi gelem gelem colok je bisa Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya nyamai soki nih hadirin. Beni orang sebanyak tunya nih capun kanjeng Nabi ya banyak tunya nih kasoki. Tapi kan ukuran soki nih kebeni cuma tunya banyak. Tapi orang seatena cukup maki tunya na banyak mun korang ya miskin. Iking mun tunya na banyak pah cukup soki dukalenya mana nih kan senik kaki. Orang soki nih kebeni sebanyak tunya tapi sebanyak sodakona. Maki soki mun cerek miskin berarti nih kan. Maki soki mun lampak soki dukale nih kenyamanan jelas jadi benih koran tunya nih kang karena manusia turu kadang jen banyak benih jen elah jen korang bener ki manusia nih kejen epegempang benih sajen ambu jen jeng aja lambek asaka ngangkui sape anang kele saare oleh pak loke melarat lambek nyiksa saare ning pak loke mangkin ngangkui kuwik kapan ngangkui kuwik saare oleh 15 loke kau tu na secara akal mun lagang kuy-kuwik mungkin asaka salakku bae cak sampai saare karena salakku ni kalau ampun oleh petong loke tapi cak manusia hadirin jan gampang benih jan ambu kapan beda kuwik alhamdulillah benih karo siang cak sing malam apa hasaka
Itu urjan muni korogen besaban. Tak kok jadi nak kok. Lambat tukang bangunan ngangkui pasa ni kau melo kak semasa atro alus saro. Keng syarat malarat tanukang ni lambat ni kay turjan mun lakon lemak bedai sak pasa jo. Kalak boleh leku ki laku. Mangkin masa ni ngangkui mesin gampang sini kesekejap oleh banyak. Kau tu na mangkin mun oleh banyak kan nang tenang. Abu turjan kol 11 malam. Itu urjan menekan tolok ngocah tu kok yang mbak mulai nak kok. Tapi koran soki ni kebani masalah banyak jiddi ati secokop orang saya tepani barokah ni kemaki jiddi tunyana cokop hadirin orang saya tepani barokah maki tak soki jembar maki tak soki bu beda orang ni kekir pikir mun tak tepat jan soki ni kebani jan bunga jan ruwet hadirin. Bener jan soki ni kesajan ru dan kula teman mangki cerita na ke Imam Maksus Jazuli sabani bangkalan ni kepada orang soki sabulan ni kahasil 700 juta sampai saem tiyan tak usah cak tak kira berim ya sabulan hasil ni kah 700 juta sampai 1 miliar tanya kibik kiai derem merasa namun tetiring soki ngak embian gak tuan pak jawab ampun kiai cek ki soki kelu kiai cang orang kula nyaman pulan soki kiai kula ni ke kiai malam ni ke bisa mikir input output produk mikir karyawan mikir pom bensin mikir pabrik kula ni ke malam ni ke muntak nguntal pil tedung tak ngide sampai makin ni muntro tedung nangkin nguntal pil tedung situ ngepil argana 2 seket muntak nguntal pil tedung tak ngide soki keng tak ngide tedung apa nyaman nah ring boto korogan enjak lok soki keng jak bada pil ngiding harapah tedung ngetok ni kekalak pengajian yang ceng bada asar dia boleh ke bada ceng bada duhur mun yang ceng bada duhur sampean pasti datang penceraman apa kok lempak ngedok ada apa makin melarat mun pikiran tenang makin soki mun sajan ruwet mun kadung tak keliru jan soki ni kejan ruwet tak barjaja bukti aki seentar kak kanto nikah sengiba mobil belum tentu tenang bisa saja makin ngiding ki pengajian kira pikiran takut mobil lagi kining senggol takut beret takut terkep mun se ada tenang kok roh kan ibu didai apa sih keren aja tak bengiba embian sesoki ibu konah beda emas sa ilumarina beda pesena ilumarina makin ngiding ki pengajian tak konsen coken je lumari kelak ya coken je aduh mun si melarat lah pacengi berber lah benganang tenang lar galer berber lah bengada lo kodo kota ko apa ceda apa sekali cek maling masuk ke dalam ngeco ada pak ke dalam tak tega maling ngatilah ide pada cukup gerdangi kuring dek minyak letik keleka maling tak tega sing ngeco aku tak abrik pese bening ngeco asa deka maling ke dalam ni sargelu embian sekakan tu ni kakalampi na sikan 3,5 juta ben sikalampi 80,000 tak pada mun sikan 3,5 juta pun tojo ojo ekeng kes deh takok krek mun sikan belung bolo nang tenang deh iya nang ada lebah curungon karepor ya tak ger bekerau ala biar cak kakalampi belung bol awa tangking itu kadang kesajian soki ni benih sajian seneng benih sajian tenang sajian ruwet bener masuk sejan ruwet berarti barang bila gak dintoh saya nyamai soki saya nyamai tunya banyak benih tunya na atamba mungkin tunya na pakun keng ati na paha syukur ke Allah amin kok buk cengeng apa saya dente apa keng keton pulan asli na ganteng apa cak laguan mungkin belet pujuk benempian saya macam-macam nah cara aku pujuk ero nyanyi lagu India apa nak boleh pada mundem ngari ya mun pahit tapur kelap tangko deki pah masuk koran hulil yasin mati berenganga ada ya cak gelap pendong bentis surya cek nyaman namun saya baba turun ngatur caknya banyak baba je lah dente deh ya tasnya ku tak lesebik kakirnya haho dia banyak komplain
Mun tak percaya jangan ngoti ke atas mak le pada tahu rasana apa ya atas. Ya tas dinna yo. Ha ho. Becik kok. Tadi tur kajang saya nyamai barokah ni bunyi tunya na sajian banyak. Tunya na bakun keng ate asukur akhirnya belen jalan tenang. Amin. Ota betunya na bakun keng serak ni ke barokah kak. Serak. Yang orang lembek coba ngak kengak sampean. Demak hari. Pengajian nasa ceramah dia je pahaduk lauk. Njamik mun kajanda mi pah tukang kepi orang. Nah. Langki mun kajanda mi anu nih ka. Mun kalain tak pati anu keng mun kajanda anu nih. Apa na boleh engkau tak lebur sehari lebur sega. Tak lebur secocok situng. Tak layan tare. Hari le tikal lain rembokan ni kopi. Ni ka beri nasi beri rokok ni ambo. Ada rumah. Nah, kita kerja lesen alam, tikal kerja lajan ni, muni lajan ni jangan tetin ni kapi, tikal. Ambil dia teroka orang apa beri pesen lalu anda. Nanti orang yang mancing norok aku tak boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon tikal pada tanda tikal. Solawati sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, ngebas denak boleh. Sponsor Ibu. Jadi saya kocak barokah ni benih tunyana jan banyak bisa saja tunyana bakun tapi mun tepani barokah hadirin tunyani keserak tore ajunan mun emot ke zaman konah tak mungkin pese ni ke gempang tenggi buk gempang ke ngata ada lah oleh ni kak 20.000 ni kak bukan gempang pese ni mun mungkin lambat ni ke pese melarat nggih lambak pese melarat keng lambak ni ke pese serak makin ni ke pese ni ke masuk gempang keng keluar cung rajaan boleh terapas makin ni lambak ni ke se oleh pese seket ni ke abu melarat buk makin ni ke sehari bisa 300 bisa 500 keng abing 1 juta makin sehari jadi keluar banyakan ban masuk mun lambak sampean mun ke engak lambak hadirin lambak bagian cakan cakula kek lagi ane mun andi pese kula beti dumpit cek sebab gelem kocar king mun masuk gelem kocah ni kemung kerasa bulan tak keluar ni kak. Okey, mbian. Kan mun bini lambat napa yang beda puntuan beda tali napa tarik seken roh. Apa nya? Nap genti. Dik genti. Pesen sebab ke dalam talian pahit tacok seken. Pai kungsel roh. Mun lah masuk ke jua pesen aman lah. Cepat mari kungsel je pah masuk dana. Mun lah masuk dak nak je make copet takut sing ngalah bu. Aleng-leng beri pasar. Idi melambak pada biasa elang cek sebab dak nak ni kawan. Mun lah masuk dak nak dia make laki nak takut sing ngalah. Siapa minta lagu India? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini ke barokah hadirin. Inti napak napa saus. Mun itu pani barokah nikah. Atamba ke buku sunnah. Mun itu pani barokah nikah. Atamba ke muljannah.
sampai nang jabuna ulama kelak ni wa idza halat fil waladi aslahathu mun barokah ni ketepak kanak-kanak nak kanak ni kapah harok toro oca nak kanak ni kapah bagus mun barokah ni ketepak ka bini ni kapah harok toro oca ke selake kocak sekalian langsung ngatoro ero kalau mangkat ya cek tuli gelem barokah nyaman aja king bedes tak tepani barokah sekali suruh ke barat ke timur ero masuk nyupul keluar suruh kentang tuli napang tapi benih-benih yang bini kantor ni kasih banyak ke lauk sekali dek lauk sangkar ke lauk sangkar kedajak sar laju terus izin nari nggak tengah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad apa dangke kak mereka pikir bini mereka ku penting retin aja penting barokah tangki kak makin lo pati retin cek munakan tak tuman kasar tak petitut nuntut mbian pernah rok maruma banyak yang laki ni kebinin retin king selaki ni gerok dua kartu tak le mule cek mun mule cangak bini na bermikir yang laki buk benih urusan genteng tahape sera seperhatian tak cerai lo kasar makanya biar cek geton mun berdering lagi bini terkadang bek tak pati setel si bini ratin selake coba biar pah ngucap minda Arab pada iya makai coba cinta itu datang bukan hanya karena urusan tampan tapi siapa yang bisa memberikan rasa nyaman maki genteng lagi nasalah genteng soki keng tak kaya etok tak kaya ke janda tak kaya ke perabon genteng keng lo kata ada do maki genteng mun masake ada apa maki baju coba mun tak lem baju kan untong sambian mun lagi na genteng cek kol sangat malam tak dateng sambian tak ide tedung segera pikiran panabid darah tinggi pas setruk tetingak lenter bisa mikir lagi aja pulang genteng banyak yang lebur ada je nampian coba lagi ada apa ndak boleh selaki tak ada tengkol sanga maka selaki nginep cok si bini tedung nang tenang tak ku batera bini boleh buk ya pale kata ngelaki jawaban ndak boleh para ben cak apsa aburu ka ada apa cak mah tenang re maki genteng mun tak tenang taking merkena genteng je bah orang libur kapi penari status sempian las melas setok aing mata akili duta kening tampe ibek tobula nyare tika pastado ndak ya ro wasik-asik nih kene tahu apa kage Allahumma sholli ala Muhammad abetangki mun lagro makan na pacang lago na tangki ka makiratin keng mun pak selake ngucak tolo kecap si bini tolo jus kan beda biasa mangkadung oleh kikir pahenga HP rosak ro oning HP rosak kembian HP aja mun kadung rosak pati elok mate pakai ini an sajen nyareng cecang selake cek jeka jelek tak nyaman kering celau torot aja berarti butuh volume HP aja enjak bini nembian tak pati ratin bini nembian tak koning celeng mun barlo keng jember lo teman masampungan ales lo teman merengut malami semeto selake kilaku mangkata ngarek tegepok ben si bini misem si bini deh kol sanga ada tengare atau mau boleh misem boleh deh embian kana keretek alhamdulillah tang bini tak beres kan deh embian pon nikah barokah hadirin intina barokah nikah sajan tambah kefokusan sajan tambah kesayan sajan tambah kemuljaan le barokah ni kesaipun dut ya akhir zaman nanti malaikat Jibril akan turun setelah Nabi Muhammad wafat caipun malaikat Jibril arfa'ul barakat minal ardi barokah ni kesajan ekala sajan ekala mun la barokah ni kesajan tada bumi ni ka manusala ko ni sajan coba karena barokah ni ka artinya kefokusan mun la barokah tada maka laku na orang ni kesajan coba kira-kira makin dore mendingan kangen ku tak makin barok kalau banyak hilang hadirin bener lambo orang ni kata kok geding orang kak lambo ni ngastet lambo ni
Mangken ni ka orang, ya Allah, ngalle bengket ni ka biasa. Ngicok reba ni ka benar ya. Bedeki sambung ngicok reba. Banyak. Berarti sentar ni maling reba. Alhamdulillah. Tepat kesampian saya kocak berarti. Belambek ni ka orang, matau obuk ni ka buk, matau obuk ni ka lambek. Ni keking ngiding bertas saya rasa matau obuk bejeng abi Allah tak terima. Mun pah obuk lambek katun keluar ma'ar hadirin. Mun mangken biasa hidup tak godungan reng nemu hula. Tapi benimpian orang mbian kan orang. Apa tangki? Mun saya melejing mangkennya gelejer gak biasa. Lebur ngak lemper seken gelutale naro. Meletus ke atas, meletus ke air. Apa long lagi bini ni kemangkin lain ngasing tak haram hadirin. Mun lambak apa long lagi bini ni kata dus jak magi bekalan lambak ni kata tegepok. Engki kan? Lo atem mu lambak apa kalan mangkin ni kebiasa tak kancan lagi bini ni kebeni haram mangkin pun. Ni kebiasa. Mangkanten kula mun pikir mangkin ni ke barokah macam lebenya itu bu bi Allah. Cara pacaran mangkin ni ke osom. Lambak zaman sampean di mana beda cara pacaran? Akan bini ke lambak oleh naring tua. Lambak magi beda cara pacaran karo sorat lambak dat sorat den roh nggih etam pempak sorat de kapan kirim makin apa iminya air om gelu minyak sepalding roh iya nyapok kula sithik esena karo pantun Bandung dulu baru Jakarta senyum dulu baru dibaca buka ke dalam pantun boleh to the point ubur-ubur ikan lele mun lebur kiba mulai Bane lambak bane daya. Ya senika nih, satu titik di belakang koma. Situ yang cantik siapa yang punya deh. Budi pada bacaan boleh 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat surat ini harus apal kapir alumni dari berarti re. Apa tak? Nih kemakia surat lambak lu atemu ka. Semaki surat tak? Bani maki tibi lambak. Siapa semaki aki? Bumbu narua. Kan beda bumbuan dalam bagi beda bumbuan lebur cara pacaran 2 tahun lo tetiban pacar ku tak ngabin bumbuan bumbuan na saya golle sini kalambak ya Allah mun mangken hadirin mangken ni kalau bani sorat pun mangken ni kalau mulai video call mangkana gula madepak ke bagian pengajian ni selangkong aman mangken ni kakak ajunan mun ngagungi putra bini kan putra nampian kan SD kamar ke sampai andi anak telok kamar telok kan ki selangkong aman sampean mangkini ketiap kamar anang ni beri CCTV layar sabe kamar ampian titimpian tahu saya kelaku anang sampean ni kak napa kalau sangat malam anang elang napa enten napa ilum kamar lakon napa asilat napa ngaci napa ngelep napa tiktoken napa adarusan mak leoning hadirin bumung tak seni kemangkini kemalengan sampean kak jangan bian bu muntang ini alhamdulillah tak war keluar di kamar nyengku ngaci cak video call tak ambu sekali juga cak mangken tangki bu cak mangken muka dua video callan cak kan semalam tak mari sekali aja cak mungkin jangan selake ya sudah yuk bobo gak mau akunya mau aku mau tidur iya jangan dimatiin loh aku tidur gak apa-apa biar ku dengar nafasmu mikli ya ngiding aki kok selake tedung salah angang aja ilan video kalau pakun tak mati bahaya makin ya makin makin putra bining sampean beda ilmu kamera amun temun bendeng laki makin cak beda video call makin muwa atau muwa makin mun karo muwa mi untung mi takok leer dapat deng sekali iya mun karo leer saya katela apa abu bahaya makin makanya beraring sepo sampean 2 second CCTV berde makin ngakui HP nampian titimpian bagi keluar temu ilum kamera apa saya kelakur beri CCTV mak lepangki sopo tak ngiding kening cegai entare mun ngelef terlalu malam bisa entari bisa paenga mun deku HP tok bisa entari paenga mak le ngaci pasti CCTV sampean kamera layar bae kamera nampian koneksi akidak ke HP nampian titimpian bisa ngontrol anang sampean makin ke bede mak saus ya mun anang nampian ki bujang mun la alako peke kabel CCTV naja
pujuk mun acara mantan minta du album ke kieu apa mayu mulai kurang kamu kurangan sebel deh aku udahan on apa barokah lang makin barok kula tak bahas sembian cek kula lambek ki umur 5 tahun sampai makin ni kejek fitan kula kan kelahiran tahun beluk sangat jadi umur 17 kula makin umur lambek ni ya Allah lambek kan tahun sangat lemak kula ki cek engang mulai rek nampak ngak makin jenuh jenan nah karena umur 13 tahun roh laki bini aja nujen lambek abang kang kan acak kecak sot kelosotan ngoylang ngoyan mi bisa aman mun makin sa ngoylang ngoyan nyelemongku ke songai nukui padi ni kalambek nah apa saya kelakuan kena lambek cak kebayi makro mak ani sabar kaju tecek pampa ya tabi ngesamper ya tayi ompai bendun gedeng laki bini nengi delem aja ga ajam cangren konah amain makro maan aman lambek mun makin sa makro maan tak andi naan apa tak ada hadirin butuh makin HP keberak ke timur tak ambu sekali lambak setronik ku TV nangkin nabu akhir bading tatangke nangkin ngecas aki-aki nangkin mikolaki lambak muntroni ku TV makin lebeda eta nang iki beban kak keman nik mangkana makin deka saya buaki di mimpi malaikat Jibril arfaul barakat turun boleh budian kula barokah jadi tebu mula barokah tebu manusia ni kesajian cuba lah kona makin apa ni keresah pernah bila kak dinto kau leben ajunan akompol apolong semakin ibujuk panite tocuk na kau leben ajunan bi ulama ipasenga mun entar kareng soleh mun entar kawallina Allah mun entar dak kafujuk kaniat panapa niat tah litabarruk untuk minta barokah dek Guste sehingga mun kula benajunan oleh barokah mungkin oleh barokah na pujuk kau leben ajunan oleh barokah na pujuk kau leben ajunan maka barokah kak dinto hadirin bekal atatiaki kula benajunan abeli pole atatiaki kula benajunan bagus pole atatiaki kula benajunan semak pole de Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma le ketika saya ingin tarik orang wali orang paratu ke Allah kula benajunan kalaban paratu na pujuk manter pada paratu amin ni kesek kocak barokah paratu ni bisa yampong aki makanya lagu nak Hulil As'ad ngamponga ongku paratuna deka ajunan ongku ngamponga kan bedegi binakan apa yo ngamponga lakena tetapi paratuna bisa yampong aki kalaban paratuna pujuk panite kau leben ajunan manter kengi ngebarokah bisa teti orang parat tujukan Allahumma kalaban salamet ta pujuk panite kau leben ajunan manter pada salamet amin Allahumma kalaban semak pujuk panite dek ke Allah kau leben ajunan manter pada teti orang semak jukan Allahumma amin karena itu buaki bi ulama kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah pasemak ke Allah sampian mun tak bisa semak tibi pakun pasemak dek kau orang si orang ni kesemak dek ajunan Allah karena orang sesemak ke Allah kati pujuk panite yusiluka ila Allah bekal ngater sampian depak dek ajunan Allah Subhanahu wa taala le kalaban lebet orang semak pah semak ke Allah kak dinto bekal tetilan-celan kau leben ajunan nikah pecerah lemun la bagus ni berarti kau leben ajunan kalaban sebab orang semulja kau leben ajunan paringi barokah bi Allah ni kesai kocak tabarruk ay akhdul barokah entar ka pujuk ni kau leben ajunan ken minta barokah ke Allah kalaban orang sesemak ke Allah manter kengi ngabarokah kau leben ajunan teti orang kus bagus Allahumma terga Allah selamat dekapi
Duh, saya makin nih hadirin ya Allah. Le, oi. Apa mi rebut deh. Habis nak kanaknya ku kancana bulan ni kene kok. Centok-tok ngada. Engkau ni kene raja jong. Ngena maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek mun ingat ke lambat ni ke malam Selasa, irok jid masjid macam tiba. Nggih. Fasintani min huril jinani tabattata wa asiyatun ma' Maryam bint Imrani binian malam Selasa. Malam Jumat lakean solawat ala asrafil anam. Masjid lambat. Ki ngangkui aki lambat ni kah. King mun malam Jumat asa Turki ngan teti kajit masjid maca solawat maca burda. Mangkin ni kah hadirin langang kui PLN. Mangkin ni mun masjid amunye beni orang kasa. HP tu bang ki kamik. Teti saya ngaji beni orang ngah HP na mangkin. Teti ku lekuk saya masuk surga ya HP na ji ya. Tahu orang ngececer apa noro. Abu coba mun mangkin masjid malam-malam lambak ki enggak sampean kipan para adana maurib. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Siapa ngaji kana? Anang Mang Marsiin kok. Kada ieu lambak. Coba mangkin sampean. Ya wazana bi bani Israil al-bahr fatahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Tekku ke masjidku tak orang kata ada HP beda iya deh. Bener. Lambak makin lagu lebur gak lambak gak? Jangan makin lagu lambak ni ke masuk surga. Jangan pegang dulu. Tereret. Jangan cium dulu. Tereret. Karena baru saja kita berkenalan. Mau cium soal gampang, mau pegang soal mudah, tapi tidak mau main-main. Silakan cari yang lain. Kan larangnya mana munda iya aja. Nih, kan makin lagu masuk surga, mun mangkin cak makin lagu na masuk neraka. Masuk neraka makin lagu mangkin. Waktuku kecil aku tak. Yang mungil-mungil, ku sentil-sentil, ku kira pentil, tak taunya. Ada demak. Waktuku tolol aku tak. Anang siapa mereka? Ku senggol-senggol, ku kira botol, tak taunya. Dardor kok. Ada makin lagu ada mun terus aki masuk neraka. Maafal kiye kok. Ada masuk neraka kiye kok deh. Ya Allah. Ki zaman pun makana kalaban masuk mak ka pujuk panitia ter oleh barokah kapi. Zaman oleh butuh zaman oleh cuba. Kau le benajunan man ter oleh barokah. Amin Allahumma. Demikian. Korang yang ngoncang tibe. Kayak ngampung ke pujuk panitia Pak. Hadirin, cukup sejam kurang 10 menit. Coba tambah di sini minta tambah aja mun lakenan ruwa bu. Cek dengan ngoncang dak ada minta tambah. Bani karo bede makin modal. Makin modal tanoro ngoncang pentahun ku makin THR beri abi kok. Tempat kare ngapa dina dia. Tambah iya mun saya bebannya ku tak lecak ya tas biasa. Leso maksudnya aho dia. Padahal leso makin saya beba. Saya tadi senyumbang mencari Allah ikan tenah. Kalau ben kente selangkong sampurna. Jadi pondor mah mun nyabak ke pujuk ni kesejan banyak. Dari banyak saya nyabak. Yang jaga tu kau kecoh maleng. Ya tempong nyabak ke nikah, mbian mungkin sebab ikut kuburan nilang sampean pergi ke panitia. Boya nyabak ke pujuk panitia tahun datang mak li acara sejon raja senika. Alhamdulillah saya hadir cek banyak. Nikah tanda bahwa pujuk kak dintu keramat mungku Allah, mulja mungku Allah. Mun benikeng pujuk nikah mulja haram sentar tak kira ke banyak nikah. Kulis situmbak tu hadirin. Teman ngisi acara EN Jumiati. Saya mati yobar. Ibancar.
Kula kebetulan andi acara ikelela pah ke Suramadu tetibi kelebun pencer tore kiai maki sekecek bagian kula turah bedakin acara sekecek bentar entar bet maurib ternyata saya hadir nih kehadirin sekitar 10.000 kula mikir nja amal apa saya keterima Jumiatin kula sesusah kok saya acara mereka kula ku mun mati ada dengan entar cagla cenger aku tangki aku leban sampai tamun kiai ke semipah keramat gelu cak pasetan si di Pontianak kula nyumpang pulos si di Mekah pese kula leban sampean mati rota tangke sentar sibuk senyor ayo siapa aja ngah kau jeding kakek kak tang sarung najis congeng orang suruh kebi senyoro tak bojong apa tangke buk cak mun kiai setan ni kecak kabun engkau lek beres setrek engkau kejak sombengan mun kula leban sampean mati cak si kau leman jadi bengkone ngi babakul birinya juga ambu ketuku dapat ketuku pahan tanya beda beres selek beda buk beram sekilo kendem belas beda secubaan ya beda kan 14 keng ngancor aja saya paling muda lek beda kan 12 keng banyak kapang aja lek sekilo setengah kok centar kareng mati ini bagi kapang mudik tuan rumah itu cumpen tenan itu mau jak beres sebanyak kapang tanah keada sebanyak kapang aja kok pak yang kaki kasih oleh je yang kaki kasih ngibah je lebur saya ngakan tuh jam tak mari bisu melek kapang ibi tuan rumah ngocak beduk kapang kaki je kok tetimun sampai ramai ketika dinto berarti ini termasuk patuh ke Allah sampai saya hadir satu akhir cek banyak kula benajunan budian mentar pada orang mikia mentar pada ayen tarikia mulai jan banyak satu akhir ini ketanda berarti pertemuan ku Allah subhanahu wa ta'ala sekak dinto tak tokar pada nak mar aja kak seru nak apa mai maju tongon-tongan sampai semenang maju saya kamu kibur sama cak mai demai langur ngana Bapak Ibu hadirin semoga saya berdapat manfaat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi karamati fujuk panite an taj'alana wa jami'al hadirin min ahli syafa'ah wa min ahli salama fid dunya wal akhirah. Allahumma inna natawassalu ilaika bi karamati fujuk panite an taj'alana wa jami'al hadirin min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli al ilmi wal khair wa la taj'alna wa jami'al hadirin min ahli syarri wa ahli ad-dhayr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wakhtimna biqawli la ilaha illallah warhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahli al-qubur fa in lam tarhamna wa man yarhamna ghayruka ya mujibas sa'ilin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.